Unang ilam ke Khalistan u Amritpal Singh UMP ke Khadur Sahib Constituency napo ke Jila Punjab. Ubadang Syusajit Thamai unsa bam semai kumudukhat jong Lok Sabha hakasan trik unaitung araja arpsau. Harin bagi tenat rekam jong Jila bat ke Sarkar Pedeng kilapan khoi ya kadek na benta ban bam semai jong u. Kadgum ka jingitu jong wei he Sarkar jong Punjab u Amritpal u basya set hapo ka Ain Bahara ka NSA hapatok jong Assam ha Dibrugat kelak banlong baun sakit da kalingswing sa Delhi na Dibrugat. Ka Sarkar Punjab arsngi mensua kelap ha ya gajingkerpat sa ulampang ka Lok Sabha u Om Birla hagba u MP balajit da ka Khadur Sahib Constituency ulapan jing penlai sipor lane pelai parul ban simsmai kumudukhat jong ying darbar Lok Sabha. Baro kebetulan kam nak bentau Amritpal Singh mensim semai kum MP kalalong ka Bapura. Unbam semai ka santrik unaitung. Bar on sawan ra biang ye u syapatok ha Dibrugat ong uhe ka Sarkar Punjab. Unang ai jumut an jong Amritpal Singh Iman Singh Khara ula ong baga jingkarpat jong ne nong ilam basir kai jung gisik ubalayo ya jingjok ka bakraw ka election Lok Sabha. Lapha sa ka Sarkar Punjab lingba unong pe patok hapo ka kandan khatsan jong ka NSA ha ka khatai trik urempang. Unong pek patok ha Dibrugat ulapha ya kata city show Deputy Commissioner jong ka Amritsar ubalapha sa ka office rekam jong Sarkar Jila hakaba hakajuk opor ula kentu ya lampang man ailat ya Amritpal baun simsmai. Ka kandan khatsan jong ka NSA ka yadai bergajing pelai sipor ya ubreu balasya set haka Sarkar na ka benta kano kapor ka balabu la ka long klem ki kandan ne halor ki kandan balabu haka jing betha kadba uta ubreu updiang. Berula akono kapor ban penduk no ya kajing penlaj jong u. Urajdeep Singh Khalsa weipat unong yasai an jong Amritpal Singh bai kundu yu hapatok ulaong. Home Secretary ke Punjab la yethu yangi bola pha forward ya kasiti sa ulampang ka Lok Sabha. Shisen balayo uspikar ulala banrai halor kajing smai hapo kapor kaba ndrepo sngi kabala sedang nado ka arsan terik uyayong. Uspikar usim ya kajing ai jingmut na katanat kampoying shua ban sim ya karai. Laingut kinong yarap jong Amritpal bat ki porlok ki balasya set patok ha NSA Kulwant Singh Rokai Bhagwan Singh balatip kerteng kum Pradhan Menteri Bajke bat Udaljit Singh Kalsi kilapan benaru ya kajing temu jong ki banja kun ya ka by election ka bakit sa ikun na ka Barnala ka Barabar bat ka Gidar nanak constituency.